Bwanyuma y'amakuru agakutugoma kututwabitamo enkito kandi ahitwahikiraho mwanya ogw'omurihara hicundireri twashanga abakozi barukora obucweka ihembe okureba ngu buri kimwe kyaterera okurigiriraho abakurukorwa omu kitongore ky'ebyoma ebyasiisikara n'ebirikusuka amaizi bikagajejena okuruga omu mugyera. So eshaaha egi turikupampinga amaizi bw'iharoharo kugatwara omu reservoirs zitu boma. Turiyo tukozesa Kabale Road Water Works yonka habwokuba yo twagihiremu and nkiza kuaffectinga amaizi omu tawuni yoona levels nziza kushuma by more than half. Omusenyu gwonna oguli ekyengiro era bwe wagenze ku treatment plant yaffe ey'okubiri ojja kiraba nti omusenyu already gwatandise dda okubika ki foot valve zaffe. Kati kiba kitegeeza tulina okusooka n'oshatinga down n'ofuna abantu ne bagendayo omusenyu ogwo ne bakola ki ne bagusombayo manually ate ng'era kitwala ebbanga. Omu bunaku nk'obu amaizi nigaba gijwire oburofa nyamwingi ahabwa abantu okutahirira ebisharara hamwe n'emyegyego y'omugyera ogu kandi ab'ekitongore eki nibagiraho nibakozesa sente nyamwingi okucenjura amaizi aga. Ezi chemicals zoona ezi turikweyambisa aluminium sulfate, polymer, soda ash zoona ni chemicals ezi zirikutwara sente nyingi munonga ezi turikwipotinga. So esente amaizi agakoma kuba marofa no turikukozesa chemicals nyingi. So in future mwareba twashaba esente kwongera aha bill manye ngu nitwe tukapureyinga role mu kudestroyinga omugyera gwitu habw'okuzomba eshara habw'okuhinga omugyera kuraba kwongera oburofa. Ebyanga birikuza kusingayo kuteganisibwa ahabwa ekikirizo eki harimu nka kinoni bw'enkoma nyakayojo hamwe n'emyanya eheriire okwo ahabwa payipu erikutwarayo amaizi okuteruka. Ahabwa TV West ndi era akiza.